Bačiću ovoga maloga da radi malo kod tebe, da od tebe uči zanat. Možeš i da mi držiš municiju dok puca. Mislim, možeš da je držiš u pištolj, možeš da je držiš dok ja pucam sa strane. Držat ću sa strane. Ili gorivo. Neka ide na pumpu da puni gorivo kad ja ne punim gorivo. Što ću ja punim gorivo ako će on puni gorivo? A jesno. To će 2 goriva u jedno auto. Dobar si, a? S čime se baviš? Sjedi. Pa se ja dignem, pa onda se ti digni kad ja ustanem. Sad ustanem, ajmo. Ti vodi računa o njemu, molim te. Važi. Hvala vam puno što ste me primili da... Hvala, doću. Drži se meča. Hvala, prijatno. Gazda, doveo sam nove devojke, lepe cure. Vidim, lijepe ove djevojčice, mene i tati daješ sve nekakva grotla, nekakve grohote, što ti imaš problem sa mnom. I to se muti ka gips, jesi ka gipca, jebem te. A ne bi vas iznevjerio jer vaš sin može da me nečisto ubije. Moj sin? Vaš sin, evo ga tu pored vas. Vidi ovoga. Tata, gdje si? Češ ti mali jedan? Što radi? To se sve šunjavka neka utvara, gdje si jedan? Došao s ocem nešto tu da završim. A ja? Kod jednoga druga. Ti, kako Ja isto. 21 godina staža, Ne nego 21 godina života. Ja sam ženjen, razvođen. I sad mislim da se razveden oženim, tako mislim. Znači ide 1-2, pa 3, pa 1. Razumiješ, da malo maknem tu kombinatoriku. Jesi li opet odbio? Nisam odbio. Reci, izvinjavam se, Čiko Praćo. Izvinjavam se, Čeko Praćo. Reci, Braćo. Braćo, koju braćo? Nema veze, ko je Braćo? Ja ti kažem, ćeš da halupiraš. Hoću. Udalo jedno. Prođe inspektor Maček. Ja. Legendaran čovjek. Ja. On bi moju rođenu majku proda. Vašu majku bi proda za pare. Kakav baraba. Ko je? Policija, otvori! Rajko! Kako smo se prepali bili. Prvo me počelo boljati ruka, pa onda je prešlo, a me bole krsti pa prepone. Vidim nešto da mi jetra ne razlaže proteine. Što je rekao ovo sa mnom za ime Svetoga Vasilija? A da u stranu jedan dalizak mi obrće naopak. Čuti je to te zdravka morski dubin. Šedi, dik se, jer si zdrav, zdrav i prav. O kakvom problemu se radi? Sobu nam je neko ukrao. Oko 4 sata, ali kad sam izlazio, ono dobio proliv od nije muka, ja izađu, vidim, nema sobe. Jeste li rekli da ste od Vukova dobili proliv, ja se izvinjavam. Ma ne, nego od muka, bre, od ovoja... Od jednog vuka. A ne od vuka, nego me boljelo stomak, pa me boljelo srce, Od vašeg stomaka vas je boljelo stomak. Pa ma sve me boljelo, ti ništa ne vjeruješ. A kako da ti vjerujem? Ko si ti da ti ja vjerujem? I baš prolazim i kažem ženi, Bože, što je ova soba lijepa. Kad tata i striko umru, taman ćemo se tamo prebačiti. Ali... Ti jedva čekaš da ne se hraniš. Sram te bilo. Nećeš se prebačiti. Nećeš. Vidjet ćeš, hoćeš da se prebačiti. Nećeš, noći je pokloniti crkvi. Neka se baš ovdje napravi neki lokal. Nije tako mislio. Čuti ti miješaj ta govna. Evo, to je na moru. Ovo je Ringeršpil, to je ja i soba. Eto. Ovo smo u kafiću, ja i soba. Evo, ovo sam ja i ovo je soba. Zašto soba ne umije da pliva? Ja sam svoju rođenu majku hapsio 6 puta. 4 puta smo je tukli, 2 puta stvarno nijesmo. I nije htjela ništa da prizna. Svaka je čast. Ovdje nema nikakvog ubistva, o čemu vi to pričate, čovječ? Dokazano je sve kako je bilo. Rajko, što misliš ti o ovome danas? Ja? A da ti! Ako mi dozvoljavate, ja bih da postavim par pitanja, mislim da sam na nekom tragu. Prvi dan si na nekom tragu. Brš! Mogu li? Pitaj. Betangin, jel? Betangil. Bravo. A vidite sutra što ćete naći? Moram u WC, majku ti jebem. Dobar je Betangil. A neki stari tamo je u krosobu, vele. Starac je u krosobu. Je to sigurno? Jest. Jes. Hvala moj veliki učitelju. Prijatno. Znači, gospodin Cvetko je odmah znao da je on. Kako? Sakrio je sobu da bi spriječio brata da izađe na ročište zbog zajedničkih žena. A pošto je soba bila prevelika, stavio je u WC. Pukle su sve cijevi. Voda je pustila se dolje, a žena koja je niže bila u donjem spratu oavetala je od velike vlage. Sestrić kad je vidio maknitu, zvao je hitnu. I tako se je otkrio slučaj. I što je dalje bilo priče? Otac, majka, strina, invalid i sestra njegova skočili su da ga biju. Ja sam stao u jednom trenutku, rekao, stani! Svi na njega? Svi na njega! Rajko je rekao, ja ću se borim. Sad ću se borim, ostani ti na čeliče, misleći na mene, ne na tebe.
sa strane, ja ću se borim s njim. On je uhvatio prvo ženu isto izgledala je kao mužjak, razumiješ? Uhvatio, udario je glavom, razapao je kastriju. Rekao Stanoviću da vidi može izdržati da bi ga primili u naše redove. Odbranio se glavom i noga, krenula je šekirom mala. Krenula, promašila ga je, on je uhvatio za srce. Ja sam skočio poljubio majku ti je sad kad si je zahvatio, da razumiješ, znači da joj čestita na hrabrosti. Posle toga bača bombu muž ove žene koja je bila, Jasminke čini mi se, bača bombu, leti u vazduh, ja stanim da se poperim, da skoči na mene od uzgovka pude, pada. Rekao, isto ću ga puštiti. Panuo je dolje, ništa mu bilo ništa. Pomilo je glavu, ja te uhvati, poljubi ga, može svaka ti čast, mislim, ne tebe, njega. I dobije samo jednu ranu. Ja sam ga onda da mu pomogne da to ne uradi, da ne bitno ne napravi. Udari ga još mu predao, udari ga. On je klekao dolje, moli se, nećeš više, moli mi se tu, moli mi se ispriznaj što si napravio. Neću više nikad, diži bi, nastavi da biješ. Skoči žena invalid iz kolica. Hajkula je bajenti, ja pomeri kroz prozor skoči. Roni, on je beti, naskoči na nju, stiže avion prolazi, bača bombe, ko je, neko iz familije. Okre avion, ko se pojavi u avion, majka leti s avionom da ubije njega, ali vjerovatno i da ubije i svoju familiju. Ne može ubiti mojega Rajka ako ne ubiju familiju, to je skoro nenormalno. Gledam, oni se mogu, pomoći se može, Rajko leži dolje, da li si mrtav, udari ga jebem ti majku, još mu predao, udari ga, mislim, da sebe govorim, udari ga, tiže se Rajko, skoči na nek Rajko, Rajko svi mirno ispoliva ih vodom, kokle mu voda, u tom trenutku kanistar se pojavljuje, uskoči smo u jednu tunel, tu se zagrismo 20-30 minuta, izađe on, salutira, veli, idem da nastavim borbu. Nećeš, bez mene nikako, ja idem kod njega. Razumiješ, ispratio sam ga 20-30 metara, otpala mi noga. Vrati se za nogu, razumiješ, stavi nogu, prilijepi je i nastavi ih dalje, a on veli, šta će? Možeš li Rajko? Si spreman Rajko? Rajko veli, jesam, borim se! Aj, boli me glava, što ti boli? A zašto se boli? Ko si ti? Imaš nije poštovanje prema meni? Čuti! Ne ti čuti, nego treba reći, ja ne mogu reći čuti. Čuti, hoće. Posle 20 minuta dolazi voz. Ko je u vozu? Policija. Da nas hapsi. Mene da hapsite. Vas. Mene da hapsi. Ja se pozovi na tebe. Načelnik treba te zove, da ti kaže o čemu se radi. Rajko leži polumrtav, izdrobljene glave, šekira mu prošla tik uz uši. Razumiješ? I stoji šekira, vidi se tačno leju tik uz uši. Znači ležaj skoro na šekiru, naslonio glavu na šekiru. Ko mila, kako sam se iznervirao. Znaš li kakav načelnik? Rajko, svaka ti čast. Posle toga 20 dana imam odsustva. Svaka čast. Čestitam, momče. Svaka čast. Hvala ti. Od sad si član jedinice, drž se mačaka. Čekaj, ne može to da vi fali, kad vi fali metaka, od mene odmah. Hoću. Sad svako na svoj radni zadatak. Ajde, svaka vam čast. Hvala vam što ste me Hvala. I nemojte da vi fali što. Metaka kod mene. Dobro. Ajde, doviđenja. Hvala. Doviđenja.